Amatulan ng kapastulan, amatulan ng kapastulan. Ikayong sablang melala, purihan yeing Diyos, purihan yeing Diyos. King masayang kunisap, ikayong may piling kawan, purihan yeing Diyos.
Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king Ginoo, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Maya pabingi po kaya kayong kakaluguran mi avid viewers and listeners ng KLNJ, and welcome to the 11th episode ng 7th season ng kaya katamong healing program Aking Lagyo ng Jesus. Makipamagat kapag subukan king bie. Minsan tamo pa pong adwan ng bendisyon ng Diyos kaniting kabengyan king kapag nasang akabisan tamo inanumang arapang kapag subukan king bie. Ini po yung kaya kayong kakalaguran. Yamong ron ni David Kawing Parish Priest ng parokya ng San Matias Apostol, San Matias Santo Tomas Pampanga, ating kakalaguran yung manalangin para karing masakit amanyawad kapaldanan. Benging Diyos po, kaya kayong kakaluguran ming regular makipagkwentuhan balang kabengyan ning aldoning biyernes. Metong nene naman pong kwento ning pamipakayab ning Ginoo, ing damdaman tamo nung makananureng akabyusan ning inarapandang kapag subukan king biye. Mapalyaring atin mo naman kaya katamo kaniting panaw na iti, atin mo namang arapang kapag subukan king biye. Inya abe-abe tamong manalangin king Diyos at bisan pa pong adwaning kayang grasyang pakayap. Yaka po Brother Jeffrey M. Gomez, misan pa pong makipagkwentuhan kaya kayo kening programang KLNJ. May pabingi po kaya kayo nga. Maya pabingi, Brother Jeff. Siguradong ating arapang kapag subukan nila. Imbalang metong, siyempre, liwa-liwa mo po yung konteksto. Yama kanyang tamong adwan ng grasya ng Diyos at maging dali niya sana ining kwentuhan tamo kaniting kabengyan king 11th episode ng 7th season ng KLNJ. Kumusta nang balita, Brother Jeff? Ita mong, mabilising kay. Ay, kaya rin na pa ning midterms, kaya kayo midterms pa muna. Dengaliwa, mig-finals na lo. Dengaliwa, bala mo, bakasyon na na. Dengaliwa, ako balo mo. Mumunala reta kanyang kaya kayo. Mumunala po, mumunala. Karin ni manggim pa na listening session. Actually, bukas yung deadline. Nitang adwa na ning Arsobispo na yung maging PECA report na ning Archdiocese, Ausan meeting synthesis report. Kami kayong parokya, yung Miyerkules bengin po na bengi, pekyarian niya ining kaya kaming synthesis report. Anong no, bedi kan mila? At namang format naman At pakibatan lariat, agpangkitang ikit ming meging karnasan, king mega na pa 14 na listing session king parokya. At bukas na April 30, mig friendly reminder yapin ni Arsobispo. Pedala na king group chat mi kaming vicars foreign. At ako naman, pinasa kaya ka rin keng bikaryo. Ban magpagana ka na bukas na, April 30, 2022, yung deadline king pa mag-submit king synthesis report ng synodality, karing kaya katang parokya kaya ni king Archdiocese San Fernando, Pampanga. Istuya naman tamong, at least para kayo mga rag. Ada, nemong na baga kalapan mo pa kay baga next bating abangan namin. Poto bigla ako ma-preempt. Anyway, ating ka pa kanitang ano pang itamong mga palyari. Ay king ikami king kay CFC mong king Domingo mag-umpisa na kayo pong magkay. Mag-Crystal Life program yung parokya tamo. Para so. Malaw no. Atin na kayong kuwang candidates? Di-discern mila po mo. Mabiyaging processing na ning kay pangandi mila. Sisilip yata itang face shield, mga nano kanyan. Dapat magpalwal na lang sa isa kaya, nanitang 1 pong 2. 1 tapa naman May 1 hanggang May 15. Ay, rago. Alert level 1 na. Kakayanda na. Okay ba na kaya ng election? Yeah, pinaiting. Itong bayong variant. Sana pakipanalangin tayo na mo. Yabe tamo po kayang pangadi. Ingrasyang pa kahit ng apong gina. Pero sana tamo miyawag kayang sakit. Itong bayong variant ning Omicron yapin makanta. Number itang kaya Ako pa po kaya. Ike pa monitor mo. Pero sasabihan depin. Ako naman nandin. Dapat mignoben ako kanyang Kenny Moras kasi mag-fiesta May 7 ng National del Pasiben biyahe. Pero ba ito mig-commit ko 3 o'clock makipag-birthday ko kang Tita Monet Kunan. Okay po. 70 last Tuesday. Okay po. Pero din kapatid na po rin mapila ng kaluguran kamag-anak. Gawan San Simon ketang metong resort. Uning pekiryan kaya pa yung script syempre. Mayari na ako mag-4.
O sabi ko, makatagal ko pa naman siguro. Opo. Hanggang eat and run ko mo, at least may kapalto ko. Baka may tagalit na 6 o'clock novena mass, king moras. Opo. Uning karas kung Santo Domingo, kaya ang memorial, kukusad. Ah, Ala naman sigurong connection ka rin yung dakalat na bus makapark, no ka rin ken. Ang nga balo ko, balang gagamit din dalan kay Santo Domingo, kaya ang intersection, okay kaya po. papunta kaya ang San... CDCP. Oh. Opo, CDCP. Balang mo, bottleneck nga ako sa kanita. Okay. Metong yang way, balang mo, Opo. kaya CDCP. laway ako, 30 minutes na ako kaya ng harap memorial. O, tanong karas ko ka rin, ako man makapangan, kaya magbalik na ako, para sa tagalang kaya misa kong 6 o'clock. Opo. O uling kikimuting sakyan, migberta, may balik ko. May nga na ako mo, kumbinto. Kaya bukla ko sardinas. Meron ko. Balo na po ka eh. Alina pa, pasabi ko okay. na mo, Okay. babi ako yung may poros, kaya katita mo net kunan, sana kami na rin kamag-anak at pamilya at kamag-anak kalaguran, mag-enjoy kayo ngayon kaya kayong venue. Opo, tita. Actually, yung mag 6 o'clock na ba, yung kumunta mo oras, nakus na ang kapitana, Pinky. Opo. Nasabi na. Feliciano, amo nga na may traffic kayo po ay. May traffic lang naman pala. That time ila pamiras kitang venue. So bala mo Kamantala po ka rin. wise decision niya itang migbalik ko Okay inako may laos. Nung ali delikado yung misa kun kaduang aldoning novenaryo king moras ang popay ni. Okay. Ikan dili ka nito. Ayos. Mente. Ikaw pandunanda kanta mo. Pero may nakit na ako mang reason. Kasi uling may balik ko. Migistay ko office, bigla datang niya si Sister Jane Manaloto. Okay. Ining kayong pangunakan, may taluras siya. May bukulan niya kung buntok, may albag, may bukul niya. Opo. But may muntano ata ka rin yung makakalapit na clinic, palawede. Uning, daladan ni Banda San Fernando. Uning, migbaka sakali mo. Pota chuko. Akit ding sakin. O niya, ables king anak. Sana may paldan niya kumaya pa talang matsurang milyar kaya ang pangabagsak na. Ikit ming blessing ito. Yeah, po. Uling may balik ko. Enak may pag-birthday. Atin palang sangkan. Makantanay man nga pong gino. Panayang mami pami katagon ban kanto atin niyang grasyang ipagkalob kaya karing mangailangan. Wapin ba? O ito po, siyempre naging Friday mong. First Friday. Pabilis na mong. Kapilan? Friday, king tutok. Wala. Wapin pala Friday ngayon. Ba't kanta, Abad Santos Day May 7. Na mong. Walang dubita. Sabado yun. Sabado yun. Nangyay kabalo nung hanggang Sabado. Nung deklarado yaring law ka. Uning leko doon kaya 1,000 makanano kanta. Namang? May ganyang agilo. Wapin. Nabalo. Nanang panyaptan na. Bulido ka no rin bayong pero rin anak niya. Kasi Opo. tanggitang 500, big bird na. Nabalo ka rin. Panyaptan na. Hanapin. Anyway, pangadita lang habang. Yan po, pakaradang ng feedback ang pong insights ng Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas. May libat king Las Vegas, Nevada, USA. Ano po yung kayang feedback para kitang milabas ng episode. Peman sa gana pong the 10th episode of the 7th season. Faith over fear is what the 10th episode of the 7th season taught us. Faith is developed through love. Trusting and believing beyond what we can see. Fear is an unpleasant emotion or thought that believes that something bad could happen. What is striking that in the healing story of Rheanil Dimandal Infante is the unwavering faith of her mother, Rachel Dimandal Infante, a junior high school teacher at the University of the Assumption in the city of San Fernando, Pampanga. She did not let her fear consume her. Instead, she held on to the promises of God. In February of 2009, Rheanil was diagnosed with an atrial septal defect when she was born and was given 4 months to live. Listening to Rhea's story, I could just imagine the fear of her family upon hearing this, especially her mother, Ma'am Rachel. In spite of the crushed heart, Ma'am Rachel said that she would do everything to save her daughter. It was during the time of Among Ronis as a campus ministry director at the University of the Assumption and as the director of the Archdiocese Commission on Youth Ministry with Healing Ministry that Ma'am Rachel asked Among Roni to pray for Rheanil.
Among Ronnie blessed and prayed for Rhea Neal's healing inside the University of Assumption Chapel. Ma'am Rachel recalled how she felt the warm healing energy on her face while Among Ronnie's hands were up in the air praying over her daughter, who suddenly cried. At that moment, Ma'am Rachel claimed and strongly believed that Rhea Neal had already received the healing she needed. 4 months passed and Rhea Neal survived, contrary to what the doctor said, na tinentaning 4 months na. Apo. That's when Rhea Neal's family became one and stronger in their faith. They saw the love and mercy of God. On June 19, 2009, when Among Ronnie was assigned as director of the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes in Cabetican, Bacolor, Pampanga, where the Dimandal Infante family religiously attended Among Ronnie's masses and fervently asked for a miracle healing through Among Ronnie's blessings and prayers. It took 2 long years for Rhea Neal's tiny body to be ready for the open heart surgery and for the family as well to be financially equipped. 2 years old Rhea Neal successfully endured the surgery on December 2, 2010 at the Philippine Heart Center in Manila with the healing hands of God. 9 years later, on May 26, 2018, Among Ronnie and the Dimaandal Infante family crossed paths again at the Christ the Divine Healer Parish Church in Santa Lucia Resettlement in Magalang, Pampanga, where Among Ronnie was the assigned parish priest then. A relative's wedding gave way for Among Ronnie and Rhea Neal to meet again. Rhea, then 9 years old, finally met the person who played an important role in her miracle. And while Among Ronnie was preparing the healing story of Rhea Neal to be shared in KLNJ last Friday, he was able to follow up on Rhea Neal's, her mother, Ma'am Rachel, happily replied to Among Ronnie that her daughter is doing well, healthy, and is currently a 7th grader. Ma'am Rachel once again recalled the bumpy journey they went through 13 years ago and how God poured out blessings on her life. She was forever grateful and recognized how Among Ronnie became an important part of Rhea Neal's healing journey. Like the Dimandal Infante family, we can choose to face our fears with the eyes of hope and faith and never let fear overtake us. Rhea Neal's healing miracle is a beautiful example of faith triumphing over fear. Thank you, Ma'am Jane, kaya nang binigay mong feedback. At thank you mo rin kaya nang mag-correct mo. Brother Jeff, abanggit ko yata kaya nang kwentuhan last Friday na instead na 2009, June 19, na niyang milipat ko king shrine ng Hapong Lourdes, abanggit ko yata 2019. So, kinorek na ito kaya ning kayang kwento. Okay, thank you, Ma'am Jane. At ini naman po yung insights sa iba't mo rin po kang Ma'am Jane na piyamansaga ng uplifting thoughts on the 10th episode of 7th season. Number 1, Ma'am Rachel claimed Rhea Neal's healing when she felt warm energy on her face from Among Ronnie's hands during the prayer. God knew how genuine the prayer was and poured out His mercy and blessings. Number 2, what a beautiful gospel choice for this episode. The story of the Canaanite woman's faith showed complete trust and confidence in God. Her faith drew the miracle from God. Number 3, the Dimandal Infante family's faith was greater than their fear of the beyond. They did not allow their worries and fears to prevent Rhea Neal from receiving healing grace. Number 4, even on the darkest days of our lives, God will make us feel His presence. When God sent the nun in Ma'am Rachel's way, who was a cancer survivor, and gave the relic of Sister Mary Eugene, that was God's way of telling them, I hear your cries. Number 5, the grateful heart of Ma'am Rachel felt through her reply to Among Ronnie's. The miracle happened years ago, but a grateful heart will forever celebrate the greatness of God. Number 6, how heartwarming to know that Rhea Neal was one of us watching and listening last Friday in KLNJ with her own healing story. Number 7, the 30 punto and Tanaga of Among Ronnie are always perfectly prepared for every episode in spite of his busy schedule. Together with his prayers for all of us, they keep us lifted and motivated.
Thank you for courageously praying for God's miracle for all of us, especially the sick. Number 8, we appreciate you providing the inspirational Taize songs for the previous episodes. A special mention to Brother Sam Luzong Garcia, Among Ronnie's secretary, for choosing the song for this episode. Number 9, Among Ronnie's detailed analysis of the gospel reading for this episode, as well as his ability to generate deeper and more sensible thoughts, are commendable. He can always reveal the hidden meanings in the gospel. Number 10, Among Ronnie's katlong punto. Etamo sa paisira loob, bang ingrasya mi pagkaloob. Sum up the moving healing story of Rhea Neal Dimandal Infante. Thank you once again, Ma'am Jane, for your usual valued feedback and insights. Ngayon din naman po, darake miya kaya kayo ing reflection ng Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulawan, Resettlement Center, Bulawan, City of San Fernando, Pampanga. O ini po yung first part o mumunang dake. TGIF magrasang bengi Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at karing hanggang avid viewers at listeners na ning healing program KLNJ. Ing gospel na may basa anyang milaba sa biyernes ya pinini. Ing pamipakayap king anak ning babae ning metong Kananea, Mateo chapter 15 verse 21 to 28. O rene ring atlong puntong dinake ng Among Ronnie. Ing mumunang punto, menipatan niya king verse 22. Manintuntang katambayan king masakit akabilyan. What is a katambayan? Or should I ask, who can be a katambayan? A katambayan is someone whom we can rely on and have the time to be with us or to simply listen to us, especially when we are faced with difficulties. The presence of the katambayan will make a big difference. The katambayan is a better half, a sibling, and a friend among others. He or she listens to our problems and complaints. When everyone else fails in making us feel good in the midst of our vulnerability, God will always be there for our rescue. He will make things easy for us. When our family was infected with Omicron variant, the following served as my katambayan: a friend nurse, a friend physical therapist, and a friend who experienced the same predicament with their family. They all help me and my family get through with the virus. They tell me what to do every day, and on my part, give them an update. My other katambayan are my prayer warriors who did not leave us in our battle against the virus. Thank you to all our katambayan in life. Thank you, Lord, our katambayan, who is always there when we needed Him most. Ing kadong punto, may dibatan niya king verse 25, mibula laging kayapan king adwan tamong kasupan. With the present situation of our economy, who doesn't need monetary help nowadays? The rich and the famous do not need financial help, but they only represent the smallest part of our population. What the majority of the population need is not just financial help, but a change for the better in the government. People who hold the highest position in the government should think ways and means to provide more job opportunities for the unemployed and for the basic commodities to be affordable, especially by the common people. The local and the national election is just around the corner. Ing kailangan tamong ini iladeng kandidatong ating takot king Diyos at ating tune masabal karing taong ating migit apamangailangan. Karing kandidatong manyad suporta kaya katamo pilinan talang iboto deng mayap. Uling deti, adi na nakatamong kasopan, karing kaya katang pamangailangan. On May 9, 2020, vote according to our conscience. Vote only the qualified candidates with genuine concern for their constituents. Exercise our right of suffrage and be counted. With only 10 days left before election day, we still have the time to affect and to infect others for the right candidates to vote. So help us God. Ing katlong punto, may anibatan niya kareng verses 26 to 27. Etamo sa paisira loob, baning grasyang mipagkaloob. Habang buhay, may pag-asa. We live in a world full of uncertainty. We can never predict what tomorrow brings. But what is important in life is our ability to stand tall whenever we fall down. There are always solutions to our problems, big or small.
as long as we don't give up. Ing taong mabiyelub, maski king nanumang kapagsubukan, sigurado mong midinan niyang grasya king ginung malunusan, uling matsagaya king pamangadi, at biyasang sumuko. They are the three responses to our prayers. If yes, it is right away granted. If no, it will not be given in any way possible. And if wait, it will be granted in God's perfect time. Always think positive because everything happens for a reason. God is always on time and will never leave us in the middle of our struggle. We must only put our trust in God alone. Learn to wait and surely we will receive the grace that we deserve. Patience is indeed a virtue. O ini namaning panagkatatanaga, in Diyos salpantayanan, bandubos mi panuanan, kabud mi panusignan, ketang kayadunan. For what we pray for, be persistent and never give up. God will always grant our request in His perfect time. I agree with you, Brother Jeff, when you said that we always give in to our children's requests, especially if what they requested will make them happy and better persons. Our hearts have a soft spot for our loved ones. In Diyos, yang salpantayanan, batang lubos, mi panuanan. Isundo tayo po yung reflection ng Ma'am Agnes, o ini po yung kaduwang dake. O ini po yung poll question, ketang 10th episode ning 7th season ning KLNJ. Naning kapag subukan ning inarapan mo, king biet, ikwa mong akabyusan paulina ning pisyag mong matibay kasalpantayanan. I have told this story in my previous reflections already. I am going to recall it once more. When my mother got sick of lung cancer in December 2002, it was one of the biggest trials of our family. My husband just had an early retirement in 2000, and my two children were both in college. My problems are not only financially related, but more of emotionally and psychologically. This was the year I have developed an hypertension. To make the long story short, together with my family and siblings, we were able to go through with this journey until my mother's last breath on September 4, 2003. I could honestly say that we have given our mother the love and care that she deserves. But we will not be able to do all of this without the help of the Lord Almighty. We have entrusted all our burdens on Him. Our deep faith to God made us strong to overcome all our fears and worry. God is truly our Savior and our Redeemer. The healing testimony of Miss Rhea Neal Demandal Infante was featured last Friday. She is the daughter of Ma'am Rachel Demandal Infante, a junior high school teacher of the University of the Assumption. Pasibayo ining istorya ning pamipakayap ning Ginoo ang misulat king KLNJ. Among Ronnie wrote Rhea Neal's healing story in the July 2018 issue of Ingmayap Balita magazine. After 9 long years, Among Ronnie met Ma'am Rachel at the wedding of her relative at the Christ the Divine Healer Parish Church. The wedding was on May 26, 2018, and Among Ronnie was the parish priest of Christ the Divine Healer Parish then. Rhea Neal was already in grade 4 when Ma'am Raquel and Among Ronnie met in 2018. Ma'am Raquel recalled the challenges she and her family underwent when Rhea Neal got sick. It began in February 2009. Rhea Neal was only 4 months old when she was diagnosed of a hole in her heart. 2 months siya, 2 months din. 2 months siya, kaya ba't 4 months yung taning na? Yapin po. And when she was checked up, she was given only 4 months to live. Since Among Ronnie was then the director of the campus ministry office of University of the Assumption, Ma'am Raquel asked Among Ronnie to pray over her daughter at the UA Chapel. While being prayed over by Among Ronnie, Rhea Neal kept on crying. Ma'am Rachel believed that Rhea Neal received then the healing grace of God. Rhea Neal was able to survive the 4-month period to live. On June 19, 2019, Among was transferred and assigned as director of the Archdiocesan Shrine
of Our Lady of Lourdes in Cabetican, Bacolor, Pampanga. Ma'am Rachel and her family, together with Rhea Neal, once more attend Mass in Cabetican and ask Among Ronnie to pray over her daughter. When Rhea Neal was physically ready and funds for the operation sufficed, she underwent an operation on December 2, 2010 at the Philippine Heart Center. It was a successful operation. God's immeasurable blessings were given to Rhea Neal for her complete healing. Since it was Rhea Neal's healing story that was featured, Among tried to chat Ma'am Rachel to ask the present condition of her daughter. According to Ma'am Rachel, Rhea Neal's health is doing well and she is now in grade 7. Rhea Neal is alive and healthy because of Ma'am Rachel's strong faith to God. The family did not give up. Blessings in all forms keep on pouring to the family. Ma'am Rachel is very grateful to all these people, to Among Ronnie, and to God for her daughter's complete healing. Once more, Among Ronnie was made an instrument in Rhea Neal's complete healing. In God, everything is possible. Once more, the song was featured in the last episode of KLNJ. Brother Sam Garcia, the Secretary of Among Ronnie, when asked what song to recommend, chose this particular song, Ama. Ano pa kasi, Brother Jeff? Kabilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. But Brother Jeff is more comfortable in singing this song in its Latin version. Banatan mo yan, Brother Jeff. Mas bunin mo yung Latin version. Abahin mo ka mo. Sige mo na ako. Game. Milaw. Okay. Manus tuas pater, commendus spiritum meum, in manus tuas pater, commendus spiritum meum. Solo. Yeah, pinita. Game. Thank you so much, Among Ronnie, for praying all of us, avid prayers, avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, especially those afflicted with COVID-19 all over the world. Thank you, Among, for your everyday prayer for me and Daddy Jess, Allen, and Hazel, and my whole family. Prayers that give healing grace. Please continue praying for us in order to survive this pandemic. In Jesus' name, amen. Likewise, rest assured, Among, of our prayers for you, Brother Jeff, and all of your loved ones. Keep safe always, and God bless us all. In Diyosing salpantayanan, batang lubos mi panwanan. Misan mi pa pong payabot, ting maragul ming kapasalamatan, kaya ka Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, kaya ning dinake mong pamigunam, para kaya pang milabas sa episode ng KLNJ. May God bless you always, as well as your family and loved ones. Yan pong seventh season episode 11 ning KLNJ. Mayapan tayo pong pakaramdaman ng healing testimony ng Adwala po. Mrs. Maria Lourdes Garong. Anyang po 2018 at baby Natalie Hart Garong. Anyang last 2021. Katangagan na nga ng Natalie. Wapin. Then, makatok na nga. Many ba tala booking Porak? Paano na nga na Porak, Pampanga. Okay. Dapat bayo tayo po sunduin kaya katang kwentuhan na katanda kayo po nung makiabi kayo kaniti at malyari kayong mag-text karing kaya katamong text line numbers karing Globe 0918-954-1303, karing Smart 0918-351-8282 at karing Sun 0942-357-4268. O kaya naman mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. At pasibayo po pag na kami pong ngayon kakalingwang diri ng label ning mensaheng papadalayo kaya kami. At pakibanggit na naman po yung lugar nung nukarin ko manok nangan. Pakilike at share po sana yung kakatamong Facebook page sa
Archdiocese of San Fernando Radio Station, 91.9 Bright FM. At magsilbi rin pong i-follow ang kakatamong Twitter account, ang kakatamong username yapinin at radio_ASF, at ang kakatamong Instagram account, ang kakatamong username yapin po yung at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya kayo pong kakaluguran ming ating malamalob, magnasa pong makasaup mo naman, king apostolate na po ning kaya katang Archdiocese, kapamilatan na po ning radyo ning Archdiocese tamo, malyari pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Ulitan kayo po, malyari kayo pong magpadalang donasyon king GCash account number 0905-319-4871. Ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Agkatanda kayo po, ikayong kakwentuhan mi kaniting kabingyan. Pakibatan niya, yung kakatamang poll question para king 11 episode ng 7 season ng programang King Lagyo ng Jesus. O iniping kutang. Karinganggang delanan mong kapag subukan King Be. Sana mo yung tuturing mong peka matinding dili at makanano may iting akabyusan. King Saup at grasyang bigkalub ng Diyos. At siyempre po, itamo kakaliwang magpasalamat. Kalupan na po ning kwento ko nandin ketang epiad dyan, may laos ketang kanakong pupunta ng birthday celebration at maging dalan na tatyo ko king opisina inining pangunakan ng Sister Jane Manaloto, mi taluras at may kabukol king buntok. May console kami niyang may ka-oras na blessing anak bayo dedela king hospital pa-check up sana pebakal ning apong gining grasya. Anong makananong balang Biyernes po, inimekad tikdanan ng panahon ng apong Ginoo, aldo at oras, ban kanita, ibulal rin kayang kaya panat kayo pa yan, at maging kasangkapan niya, misan pa kaniting kabing yan, iting kaya katang healing program, aking lagyo ng Jesus, banano man po yung kaya katamong panamdamang sakit, physical, emotional, psychological, spiritual, kamtantamo yung malagwat lubos sa kapaldanan, antimurin, din kaya katang masakit miyembro king pamilya, kamag-anak ko, kakaluguran, makanyang tamong ipagpasalamat na may didinan ng pang may katagon, lalo na yung Biyernes yung kabing yan, ban kanita, ibulag ng Diyos yung kayang kaipan at kayo pa yan at kindugon at pakalulu, tanggapan tamo, ingrasya ng pakayap. Kaya kayo naman pong pakamalan ming regular kakwentuhan balang Biyernes ang bengi. Lalo na po kaya kayong makantabi king umpisa tangga na king pamumpo sa dakyan ng KLNJ. Pasalamat kaya pong managul king kaya kayong lugod at suportang babiya king KLNJ. Asahan niyo pong gaganakan da kayo po at pangadi ba yung kamtaning kapaldanan. Pasalamat tamo naman po kang among Pep Bakay, yung administrator ng DWBR 91.9 Bright FM. Kampera po ding empleyado. Brother Raym and Sister Ems. Wow. Dakala salamat. Salamat po. Ilang bemi lagi na magampot. Lalo na balang Biyernes ng bengi kaning programang ang pwedeng kata magluto. Ang pay Tita Doris. Opo, lalo na balang Biyernes ng bengi kaniting programang King Lagyo ng Jesus. Pureng gwardiya siyempre. Awa siyempre ng gwardiya. Wow. Ngayon po, kakalaguran, palabasan tala pa mo puring mapilang paganaka at magbalik tamo ba ni sunduin kwentuhan tamo. Kayo po mama ko. Miyabi-abi tamong maglakbe ang timong meto nga banal la kapulungan kaya bening banal la espiritu. O ining panagkat na kekatamo ning Synod on Synodality. Ating kekatamong Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, makasunduyang makisan metong kaniting kapanyausan ng Santo Papa Francisco. Kaugnay na niti, agkatanda kayo pong makiramdam, manalbe at makisan metong king metong nga programang panimunan ning kekatamong Arsobispo, ing lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, DD, ing makiramdam, Archdiocese of San Fernando Synod on Synodality online listening session. Abayan tayo ing kekatamong Arsobispo king pamakiramdam na karing kekatamong kapatad kareting makatuking aldo king oras alas 7 ning bengi. Live tayo nga panalben king Facebook page ning Archdiocese tamo at ning kekatamong radyo at apakiramdaman tayo naman king radyo mismo. King istasyon ning Archdiocese tamong DWBL 91.9 Bright FM. Ibat King Chapel ning kekatamong radio. Mayo asais aldo Viernes,
kaya bering kapatid tang kayanakan. Mayo a 11 aldo Miyerkules, kaya bering kapatid tang aliwa kasalpantayanan. Mayo a 13 aldo Viernes, kaya bering kapatid tang malukang talapagobra. Kaya bering kakatamong arsobispo, makiramdam tamo, uling abe-abe agnanagnan alang malalakwan king banal a kapulungan. Ini po inke kayong kakaluguran, akayan tabi king pamagaral king Biblia, Reverend Father Among Jess B. Layug Jr. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Makiramdam kayo pamurin po kayo ng programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Bayi tayo sunduing kwentuhan, pasibay katanda ko makyami kaniti nung atin kayong buring ikutangoy dake, mag-text kayo mo po ka rin ng kakatamang pong text line numbers. O rin po, 0915-954-1303, 0918-351-8282, 0942-357-4268. O kaya naman po mag-comment o mag-message kayo king kakatamong Facebook page o king kakatamong Facebook Live. Paki-like at i-share po yung kakatamong Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Magsilbi rin following kakatamong Twitter account, yung kakatamong username yapining at radio_ASF, at yung kakatamong Instagram account yapining yung kakatamong username yapining at ASF Radios. At for advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At ka rin naman mong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese Tamong Malyario pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871. Amikilag yung Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat. Panayon niya po yung pakibatsuking kaya katamong poll question para kaniting 11th episode ng 7th season ng programa tamong King Lagyo ng Jesus. O ini po yung kaya katamong poll question, king kaya katang kwentuhan, kaniting kabeng yan. Istuyapin niya. Karing hanggang delanan mong kapag subukan king biye, sano mo ing tuturing mong peka matinding dili at makananomating akabyusan king saup at grasyang pigkalob ng Diyos. Isa tala pong yan ring sarili tamo at pakarandaman tayo yung kwentong ing pamipakayag king babaying kaya gasa daya at ting anak ning at ating anak ng Jairo mi pasubliyang miyembi. Ing ginumantabi kaya kayo At kaya kanti mo rin. pamamasang iba't king may pabalita at pangkang San Lucas. Ligay kaya ka o Ginoo. Inyang migbalik kay Jesus, sa libungan dereng tutong dakalataw, pablasang at sulangan ka rin maninaya kaya. Ngayon iti namang dinatang metong at taong milagwan Jairo. Iti metong yung opisyal ning sinagoga, siniklaod siya harapan ng Jesus, at peke sabi ng mayab kaya, ing muntaya sa aking balena, uling atin niyang kabubungtungan na kababayi at hanggang 12 banwa edad, at iti maging alune. Ding tao, migugumguman tutok kang Jesus,
halos alalang piyas patan kabang dalan. Ngeni atin meto nga babaeng labi ng adwang banduang kayayagasan daya. Megisane kayatinan king pamamuntana karing manulo area pakayap. Linapit sa iti kagulutan ng Yesus at tikil ne borlas ing kayang balabal ing mayayagas ng daya gulping tinok ng kanita muren. Sinabi ng Yesus, "Nino yung tinagkil ka na ako? Inyang metong man na lang mamamin, Pedro, nga na kaya, Maestro, ding da kalatao, migugumguman laki kayo, at takil da kayo king pamigumguman da." Dapat sinabi ng Jesus, "Atin metong tinagkil ka na ako, dindam kong atin upayang meko ka na ako." Panakit ng babae king metuklas siya, linapit siyang gagalgal at siniklaod, king harapan ng Jesus. King durungutan dangan ding sablang tao. At melinawan na nung bakit tikila na at nung makanano yang kinayab king pinandit muring ita. Sinabi ng Jesus kaya, "Anak ko, ing kasal pantayanan mo, yung pepakayap kaya ka. Muli na ka at ipanatag mo na yung loob mo." Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus, dinatang niya yung metong lalaking iba't king balening opisyal. Mete ne po yung anak yu, nga nakang Jairo. Eyo ne po pangabalanan pa yung maestro. Dapat dimdam ng Jesus iti, inya nga lang sinabi kang Jairo, kami gagana ka, basta manalig ka at yung anak mo, dumano balang. Inyang miras yaking bale, alayang pepay tulutan linob kaya be, nunemo Pedro, Juan at Santiago, ang ponding pengari na ning anak. Ding sablang at sukarin, managulelelangan at panangisan dane ingmete. Dapat sinabi ng Jesus, kayo manangis, eneman mete ing anak, matutudya mo. Dapat ilag kilyande, uling balurang metene. Dapat Jesus tela ne gamating anak at nga nang minawas. Ineng, mibangon ka. Ating espiritu na ning anak migbalik at mibangon niya kanita mo rin. Kay ba't sinabi na karela, king dinandeng apangan na ing anak. May nga patingas ngasla ring pengari, dapat penabili na karela, king era pa niya biyan keno pa man ning mga palyari. Ing may pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka o Kristo. Brother Jeff, gana ka mo, gamit tayo yung gospel na. Pero yung minabasa na episode, ginamit tayo. Pero may yapan kayong binaliking ebanghelyo kasi kaya katamong feature dealing testimony, lalto, adwala rin kwento. Kwento na ning ima na ning mikwento, ang po itang kayang pangunakan, may sakit mo naman. Although, naman sabi, kaya kasing ebanghelyo, wala namang kwento ring piyakayapan ng Ginoo. Ining labing adwang banwa ng kayagasan daya at mababanggit kayo ng kwento na may gisaning kahitinan king pamamunta na karing manudo, area pakayap. Pero karagula bagay sinuko, kaning kayang kapagsubukan ng narapan at pisyag ning kayang kapanaligan ng giyangatala niya mo man itang laylayan ning imala ning Ginoo at kumayap ya. At kay ba't ining kwento ning anak ng Jairo, sinabi ng metena pero pepasublian ng mening ning Ginoo. Kaniting kakatang pamigunam, dening atlong puntong kanakong idake mumuna, but checking verse 41. At nga na ning verse 41, ngeni at tinamang dinatang metong nga tao milagwan Jairo, iti metong yang opisyal ng sinagoga, sini Claudia arapan ng Jesus at peki sabi ng mayap kayo, ingmuntaya sa aking balena, uding atin yang kabubugtungan anak a babayi, hanggang labing adwang banwa edad at iti maghingalune. Ing mumunang punto, misip tamot mamaralan ban ing solusyon tangalan. Actually, ining ka na kung pabakalayamano.
para king misa ko nanding abak 6:15. May siptamot mamaralan ban ing solusyon tangalan. O iniing tatang ihayro, metong yang official. Ketang kayang aisip paparalan, yapiding puntalaning Ginoo, at makanyang siniklod, itang pamaniklod na may Brother Jeff, mga takalagwa, lalo na't atin niyang sasabihan keng sosyedad, metong yung official, pero para king kapakananing kayang anak, king lugod ning tatang king kayang anak, mig pakong babayo, mig makalunos siya, siniklod siya, arapan ng Jesus, at pekisabi ng mayap, na muntaya king kayang bali, uling ining kayang kabubutuhan na anak, maging alune. Karagula bagi king biye po tang ating kapagsubukan mimisip tamo at mamaralan ban king banantaw ding solusyon kaya katamong tangalan. O yan yung mumunang punto, misip tamo at mamaralan ban ning solusyon tangalan. Ing kadong punto naman ibat siya king verse 48. At nga na ning verse 48, sinabi ng Jesus kaya, anak ko, ing kasalpantayanan mo yung pepakayap kaya ka muli na ka at ipanatag mo na ing loob mo. Ining kadong punto, sukat tang magpakatatag, baning loob, maging panatag. Abanggit ko din, agbangking ebanghelyo, 12 banwa, meka dita simboluya itang makabang panahon, Brother Jeff, na masakit ya, at tikwanan ng megisan ng kayang kaitinan, pero ere apakayap. Pero, may natili yang manalig king Diyos, may natili yang matatag. Panagkatini po, ang ating kapagsubukan, sukat tang magpakatatag, baning loob, maging panatag. At yung katlong punto naman, iba't naman king verse 50. At nga na ning verse 50, dapat dimdam ng Jesus iti, inya nga nang sinabi kang Jairo, kami gagana ka, basta manalig ka, ating anak mo, yan umano balang. In konteksto na nini, yapin ninitang sibyanan de i Jairo, ine po pangabalanan po ang maestro. Uling, metene po yung anak yung. Ing katlong punto, kailangan tamong manalig, banking biye, maligalig. Ating panagkatatanaga, ating kapagsubukan niya yung Diyos, yang ganakan, tinmang kapahamakan, alang pigaganakan. Kasi tsing Ginoo at tsing Diyos, alapitan tayo, at king lugod na't pakalulu, bubulalag na yung kayapan at kayapayan, ban kanito, pili siya taking kapahamakan, akam taning kapaldanan, ing lubos tang mi pakayap at mi panwanan. Nyapin, agyang atin mang kapahamakan, alang pigaganakan. Ating kapag subukan, yung Diyos yang ganakan. Kaya ako mong itang lagi kong daramdaman itang po itang aranasan king bitang assurance na ni nga pong Ginoo. Diba? Sabi mo pinamong itang maging panatag, baning loob, maging sukatang magpakatatag, banging loob, maging panatag. Totoo naman po ito na at yung Diyos hanggang kung na minsan natin kang pamagkulang. Pero nung balo mo, king be, na panaligan me, ay ako panaligan me itang laging assurance na, itang adsuya po. May nga rin itang hanggang hanapin nga mong nandin, hanggang punta kala lingas nga sa hanapin. Pero balo mo nga kang akakit, makafocus ka kaya. Everything is fall into place sa hanapin. Lagi ko pong kakain tamang na hanggang na naman malilyari king BME, di ba? Something like that. At ikit kay itang sabi namin totoo itang sinabi mo amang, kami gagana ka, nakasanting dito sinabi ng Ginoo na, kami gagana ka, alam mo itang yapin po, itang assurance na at yung kayabem ko. Ito min ka na ako amang. Lalaban ka rin kasi, metong ibabalikan ko rin, lalo keng role you as parents, kailangan talagang maging kayong matatag. Uling, lalo na rin anak kabang daragul, keng pengarla ko kuwang asikan na pong tetagan. Ako siguro, maragul yung realization ni kanakla niyang high school ko, at may kaisip na, kumpara niyang matitatang grade 2 ko, kareng mga kabang daragul, wala mo, okay mo Lalo na ima, talaga, babiyan na nga niya gana-gana, karetang usong tsinelas, umalan, talagang pagkapilitan ng ibiyeke kami. Bantay kayo malakwan kayong uso.
may kami malakwan karing kalupang nga, karing kakyalong, karing kaklase. Pero niyang atsunak seminaryo, iti metong kung pigpasalamat niya misa, migrated kami, niyang bayo kayo mag-graduate college. Itang sabi ko, salamat ma, maging matatag ka. Kasi nung iya kami maging matatag, makanano kami. No kami kumangsikanan. Nya, kaya kayong pengari, Brother Jeff, maragula bagay itang putang ating darala ng kapag subukan, siyempre, isipan yung pakibalak yung kapakanan daring anak, yung pamilya. Nya, aliwamin siya rin yung isipan niya talagang karagula bagay po itang magpakatatag kayo. Siyempre, aliwamin yung lube, pati yung buong pamilya, magiyang panatag. Ang ganakaking magubiya kong tatang among padse lagi na sabihin kaya kami alang kabagay-bagay yan. Itang wala mo ng very optimistic yamong itang tapit kaya rin nilikian itang assurance na sabihan na rin na wala mo ikit kaya kay itang wala mo amano na nga po Ginoo kami gagana ka kaya padse ating pigudgutan namin sa aking pamilya itatang sabihan na alang kabagay-bagay. May lina kay kanta. At common niya ka rin yung adong kwento kayong ebanghelyo itang at sula kitang stage na bala mo, lana. Opo. Yung babaeng kayagasan na for 12 years. Kaya ba't may gisanay nga ganaganang kaya tinana o ni Jairo, sabihanan din yung emun pangabalanan ni maestro, may tining anak mo. Pero yung Jesus mismo sinabi, kami gagana ka, manalig ka mo. Numano balang yung anak mo. Ito po, at tamon kaya itang matinding kapagsubok ang arapan, masanting na pong paga nakakiyakatamo, niting kaya katang kwentuhan na may nakatamo, tamo sukat migaga nakauling, kailangan tamo manalig, uling nakatamo pabora ng Diyos, tamon numano balang, pati na rin kaya katang pamilya at pakamalan. Dakala salamat, Brother Jeff, kaling kaya kang dinake, balo ko medyo masakit para kaya kasi, mas mananita, uling ma-on the spot ka eh. Nung sanang mibiyala rin ng atlong puntuan pong tanaga last week o kaya days before. Uning pasensya na gagawang king script king mismong Aldo no napo hanggang mismong Aldo. Nya maragula bagay karining darake mong karagdagang pamigunam makasawp mo naman pati na karing katamong avid viewers and listeners. Salamat, Brother Jeff. Maputing medong. Anyway, babisi ka niyan. Kakaluguran, maging lawanan ng kwentuhan tamo. Kaniting 11th episode ng 7th season. Kabiles na yamong 11th episode tana pala. 7-11 tangin eh. What? 7th season, 11th episode. Bigla kayong kayo. 10th episode yamong pala. Meto ka season na. 12 na. What 12? Yung topic tamang po yan ng bengi kapag subukan King Bie. Yung tema tampong King Bie, ting kapag subukan, nyapin King Diyos, yung ganakan. Featuring healing testimony of Mrs. Maria Lourdes. Siya mamang. Maria Lourdes Garung at baby Natalie Hart Garung from Porac, Pampanga. Bala ko ikay. Mamaya kung makuya da kwento, Brother Jeff, niya kasing Lunes, kaya ko rin yung staff ng Balepari, minta kami king Porac. Wala na nitang metong, pinos kaya kasi itang letrato, wala na, Chuko Porac. Niya ipang Lunes ito. Actually, Martes na yung abak ito, yung 4:15, may balik kami paroke, kami nga doon Sinorik, ni Juan Milari Sam, di ang luwapang Kayabe, uling magbisa kong 6:15. O yung ginamit kong picture para kitang pinos kong teaser. Opo. Ning 11th episode ning 7th season. Di nang kaya pumong liwanag sa dilim. Bala ng Ma'am Jane, ikanta kitang kay ang kanta ng River Maya. Bala ko po. Buri may kanta. Kanya mo liwanag sa dilim, muling kinuwakias ng pictures bengi, at ang kapitangan ng bengi, ganing Aldo, madalumdum kay ba't yung sulo, yung bulan. Bala mo, kaya mo itang kapag subukan, balam, dalumdum yo. Pero ting liwanag sa dilim, syempre, kaya pa ng Diyos, kaya pa na rin aliwang tao, maging dalan bang kanita, ayarapan tamo takabiusan ng kapag subukan. Ay, ba't ita kasing Lunes bengi, mag-dinner kami lalam, Porac. At so kami kasi king pamunta Villa Maria, itang pamunta kay bundok. Kaya itang Halili Hilltop private resort
At mangan kami kitang lalam, king sepong bulawon, kitang sityo bayidbid. Itay kadwami ng pamunta ka rin, kami mamangan. Ing makibalo, sermuy-muy. Nemen nabi sermuy-muy, uling linubyo. Pero, may yapahan ng mintay niyang dinner, mikit kami, kitang tete, king porak. Kaya kasi master, tandalan pa punta kitang JNK Tapsilogan, king sityo bayidbid. At kaya ba't niyang mamangan, ining makibandi. Linapit siya, tinyakan nung balam, problem kayang mata. Pepa, bless you. At kaya ba't linapit siya ining kayang manuyang, ilisel. Kung nakakilala, kayang kwento kasi mabanggit na, 2018 kami pamikit. Kanyang Pepa, bless ni Imana. Kanyang masakit ya. Kaya ba't may sakit siyang pasibayo? O rin na rin ang kapagsubukan na inarapanda. Ay bato niyang 2021 last year ining kabayit-bayit pangunakan ay Natalie Hart. O iting konteksto na man piya dyan na bisala pa lang magbalik anak ban pasalamat. Kaya ang kapaldan may pagkalob kang mana ang papagyanin kayang pangunakan. Pero may tiyempo mayroon kami kitang tapsilogan ning in-laws na anyapin. Ako na yakilala kasi, ako na yatandanan. Kaya ba't na niya magpakilala yun? Makantaming bedi kaning mga labasan. Kaya sabi ko, okay mo, ako, kwento meng pasibayo, retang milyari. Yang i-feature ming kwentong brother kaya ako, Jeff Kenning, healing testimony, yung idake keng programa king lagyo ng sus keng biyernes nga ako. At kaya ba't mig-text siya? Deni kanyan din kaya katang basan, brother Jeff, apinining feature dealing testimony patungkol king pamipakayap ning Ginoo kang Mrs. Maria Lourdes Garong at baby Natalie Hart Garong tao Porac, Pampanga. Orene po ring tinggap ng text messages sa among Ronnie, menibat kang Lizelle patungkol king pamipakayap ning Ginoo kang Imana at king kayang paungnakan. Akilala da kay po among inyang 2018. Mika kidney stone siya po Imako kanita, Maria Lourdes Garong. Pauli na po ning Healing Prayer You, ing laro ng Apong Lourdes, at istampitan na po ning Healing Heart of Jesus. Mipaldan niya po at kinayap, manibat po kanita, lalong milablabing kasal pantayanan king Ginong mayupaya. May subok ya pong pasibayo ing pamilyami, inyang kasagsaga na po ning pandemya, inyang 2019. May sakit siya pong pasibayo Imako at pabalik-balik kami po ospital aliya po sa salesya kanita. Inya, penikwanan mi pong tinagon king misayo po, bistat man masasabat ke po karing checkpoint. Pasibahiya pong may paldan at kinayap imako, paulian ning pangadiyo po at kasalpantayanan king Ginoo. Banwang 2021, minarap na kaya na naman pong matinding kapagsubukan. Inyang may sakit siya po ing newborn baby ning pamilya, Natalie Hart. Ing initial findings na po ning doktor at specialist hemangioma. Pero po magbabaya platelets ing anak. Ang gaking melambad siya pong makakonfine king hospital. Dakal na po ing misak sa kadaya kaya. Pero ya po sasalese. Ang gaking sinabi na ning doktor kaya kami na idalamin na po kanuking Manila. Milalako na kaya po kanita pag-asa, ang gaking may kisabi kami pong magaten kami king misa yu po San Matias. Kaya bemi ya po i-baby hard. Kaya rin na po ning misa, personal ya pong pengandi i-baby hard. Dininan nyo kami pong istampitan ning Healing Heart of Jesus at laro ng Apong Lourdes. Itang mebindis yung olive oil at ating petals ning rosas. Penabilinan nyo kami rin pong mag-siyam-aldo panalangin, abak at bengi, para kang baby heart. King lugod at upaya na po ning Ginoo, mag-survive ya po yung baby heart at may kapag-celebrate ng first birthday na inyang February 2, 2022. Belated happy birthday, heart. Baby heart. Emine po dela Manila, uling Mesa Lesene at mitas na po yung platelets na. Dakal pong salamat tamong kao king pangadiyo po para king kapaldana ng baby heart pati na po Imako. Kaburyana po ning Diyos, hanggang niya tamo piyadyan. May kapilit tamo. May kapikit. May kapikit
tamo inyang mangan kayo king kaya kaming Tapsilogan, king JNK Tapsilogan. Hanapin nga mong king sitio by bid sa pong Bulaon, Porac, Pampanga. Salamat at mikit tapong pasibayo, uling balak mi pong muntang personal kaya kayo, baka kaming magpasalamat. Maragul kami po kapasalamatan kaya kayo, lalo na po king Diyos, igpang mayupaya, uling pagkalubane pong kadwang biyay, imaku at baby heart. Sana po lagi yo kami pong iyabe king panalangin nyo. Dakal pong salamat. Anyang pangadikay ning magkibandikay ning Tapsilogan, kay ba't pati ning Manuyang. Ako na-recall talaga eh. Uning may konsensya ya mo Lisel, sabi na, pota po balayo, kakilala na ako man eh, kasi balo na. Pati pindet, ang aliwang sabi miyangan, linapit yan, tiga Santa Rita, lamig pakilala. Ay, among, may kasimba kami po niya, Chukoking Magalang. Tama kanita. Ay, ba't sabi na ka na ako? Ay, wari po. Pero makanta ng pega na ka. Maragul na bagay. At itang midyan niyang pamikatagon na itapin, kaburian ng magbalik man pasalamat, uli na rin ng grasyang tinggap kang imano, o kaya ng pangunakan. Nemo na itang pamikatagon, wala mo itang kwento ko nandin, ng kay etaman piyadyan, etaman talaga expect, pero yung Diyos po itang yung mamaralan, mamiyayang pamikatagon man kanito, apagkalub ng grasya, kaya katamo. Ating kamong ikit kapansin-pansin kayo ng kwento, kaya ng text ng Lisel. May tapong kay, lalong kaya nandun, tang olive oil, ang po itang dalaging kay po. Stampitang pong kay. Ako naman ingikit ko itang pareho lang esasalese. Bala mo chulag kitang point na bala mo, may bug na talagang masiralo, buling esasalese ima, no? Ay ba't may sa deseyo, may sa imbasibayo, ay ba't may palda na naman. Ang kaitang-kitang kang kay, kang heart, makanta mo naman, padala de papin Manila eh. Itang balam talagang ala ng chance kayo ni, dalada ni Manila. Pero migkapilit lang na dala King San Matias, dala de San Matias at kay ba't itang pandemic pa kasi eh. Yung kapansin-pansin pa ganitang masasaba lang yung checkpoint, itang kanyang kang mangkay, Maria Lourdes Garong kang ima. Kaya namang anak, siyempre, huling pandemic, ilang anak, kaya naman dapat ilwal, pero huling masakit yun, makanda yung pagkapilitan dela San Matias at karagulag bagay, kaya tang pamipakahip ng apong Ginoo, may pakibatan ng karelang kaya doon. Itang kapag subukan na matindi, ikwada nga kabiusan. Sakit ang kapag nasanda mo, talagang willingness, sa itang determination ng kumayap siya. Hinggang pakamanan na king biya. Pedala no para ng pictures pin yung baby uling yung daya kasi ito at niya mamantal may bugbog mga ta. Kaya ba ang bilis na may albaglo. Yung panahon na kabait-bait na kaya ba't sabi natin ikit kayo niyang king cellphone itong picture na 1 year na may kapag birthday na makatula, makayama mong balikan ng may labas na ining baby na naman kamalayan na may sakit yo. Pero kitang panahon na tikdaning apong Ginoo. Menin tundalan na tatin niyang tinggap grasyang pakayap. Ito po. Ngayon po. Pasalamat kang Lisel. Kaning pamikatagon na binyena at kwento no rin healing testimonies ng imana Mrs. Maria Lourdes Garong at baby nanya pa kasi? Baby heart. Natalie. Natalie. Bigla ko Baby Natalie Heart Garong. Taula Porac, Pampanga. Salamat kayo ng kwentong dinakayo. Yan po pagkarandaman talo pa mo po ring mapila na pagganaka ating kantang Pagsubok by Aslag Kapampangan. Music by Big Ben M.S. Casa. Lyrics by Roland S. Kiambao. And performed by Harvey Kiwa. Outgoing Counselor Vincent Fernando. Harvey Kiwa. Kayo pumama ko at magbalik kami. Yaiting mumuna ng aldoning bulan ning Mayo, aw santayang Labor Day. Ingaldo nung nukarin gaganakan talaring ganaganang talapagobra. Antimurin king makapasubaling paralan. Gaganakan tamo ing tagumpe at ring bunga ning pamagobra daring tao.
Babiyata mo in kakatamong pamamuge karinganggang talapagobra at makanyan mo naman panalangin tamo aretang manintun obra lalong-lalo nang ining panahon ning pandemya. Manakit no sana king saop ning Ginoo. Mamilatan niya sana i San Jose bilang talapagobra para karing kapagnasan ang makikaugnayan king obra ning tao. Uling ing Mebang Gitaldo, yan naman ing kapiesta ng San Jose, antimong metong at talapagobra. Tatagulaling tala naman kayo, ringega na ganang talapagobra, ban kalupa na, ing Diyos papagtagumpe na ing obra ring sablang tao. San Jose talapagobra, ipanalangin mula ring hanggang talapagobra. Kasan metong ye ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, TWBL 91.9 Bright FM, king pamigaganaka, king kapiesta ng San Jose at talapagobra, at king Aldoda ring talapagobra, o ausantamong Labor Day. At iba't po kini, king parokya ng San Jose talapagobra, inipuin kaya kayong talasuyo, Yapong Alvin, ning kura paroko na ning parokya ng San Jose talapagobra, kaya Florida Blanca. Pupuge kaya kayong masayang piyesta ng San Jose ing talapagobra. Kasabay ng pag-init ng panahon ang pagtaas ng presyon ng kuryente. Mainam na lagi nating isaisip ang mahusay na paggamit ng kuryente at ang tamang pagtitipid nito. Ito ay isang paalala mula sa Angeles Electric Corporation.
kening programang King Lagyo ng Jesus, King Radyo ng Archdiocese ng Santo Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At dindam tayo po yung masanting kantang Pagsubok by Aslag Kapampangan, music by Big Ben M.S. Casa, lyrics by Roland S. Kiambao, and performed by outgoing City Councilor Harvey Kiwa. At bayo tayo sunduing programa tamo, palabasan tala pa mapuling mapila na text messages at Facebook messages. Ngayon ipugang pa ng tayo yung pamamasa kaning piyapadala yung greetings, petitions, at yung intentions you. Anti mo rin po yung pakibat yung kaya katamong poll question para kaniting 11th episode ng KLNJ's 7th season. Ay ni po yung kakatamong pong poll question, karing hanggang delanan mong kapag subukan King Bie. Sano mo yung tuturing mong pekamatinding dili at makananamating akabusan. King Sao pat grasyang pigkalab ng Diyos. Minipan siya po ini kang Ed Guevara. Magrasyang bengi po among Ronit, Brother Jeff. Palagi yung kepong yabe, King Prayers you, ing pamilya min. Dakal pong salamat. Palagi pong mimingat. God bless po. From Agnes Evangelist Sarmiento, TJF, may pabengi among ka, Brother Jeff. May pabengi po kaya katamungan. Dakal pong salamat ginuking grasyang pakayap ibiyem mo kaya kami ngayon kabengyan kaya ning healing program making lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat among karing pangadimong mamya grasyang pakayap kaya kaming buong pamilya Doldo. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all sickness in Jesus' name. Amen. Karagdagan mo rin po kang Tita Agnes or Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. Dakal pong salamat among kawad Brother Jeffrey M. Gomez. May buuya pong nagyo ko. Kaya kayong pamamasa. Lubit kayo nga dwa. What a beautiful Friday night. I enjoyed listening as you sing the Taizé song. From Nes Gomez Zablan, TJF when it's KLNJ Day. May pabengi po among ka Brother Jeff, admin and staff at KNJ po. Thank you po so much for among for your daily prayers and blessings for all of us, especially for me and my family and your gift of healing. Pasibahay po among yabeyo. Kaya po ulit king panalangin niyo pong mamya pakayap bakengan pong makatanggap kapaldanan king lagyo ng Jesus. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. At kaya kanti mo rin, Brother Jeffrey, mimingat ko po king pamanuli po. Minibate po ni Kang Angelo Fabian. Good evening po kaya kayo among at Brother Jeff. Pakiabeyo kami po karing panalangin nyo lalo na po diya po ko. Mercy Magpayo at Rudy Magpayo from Lord's Baptism Paris from Pasig Candaba. Lagi la pong makarandam kaya kayo kada biyernes. Aabangan de po yung misa yu po. Paborito ako pong programa. Pasibay po, pakiabeyo la po king panalangin. Dakal pong dakala. Salamat. More power kaya kayo po. Thank you po. God bless po. From Susana Manansala Manalang, abeyo ko po kayong panalangin niyo. Ading pamilya ko, Father Jeff, ano? God bless po. Mali ko po, pare. Hindi po ta Father ka na akong po kay Jeff. Yamang mo po. Thank you po. May niba siya po ni Kang Belen Suba. Pero Father ko. King kay pamilya. May pabengi po amo at Brother Jeff. Pakiabeye, king panalangin nyo. Ate Juanita David. Ang po yung kaluguran kong Remedios Teodoro. Salamat po among maraguling improvement ng Tita Rem. King panalangin nyo. Mag-text siya po yung mister na kanako. Dakal pong salamat. Among King Lagyo ng Jesus. Amen. At happy birthday kang dara ko, dang waning, Juanita Gina David. 72nd birthday. At sana, yung birthday gift mo dang waning, grasyang pakayap. Ban kanito, malagwat lubos na kami paldan, kumayap king kaya kang pangasakit. Happy birthday po. Happy birthday. From Virna Balagtas Intal, good evening po among Ronnie Cowen, Brother Jeff. TJF na King Lagyo ng Jesus. Continue praying for complete healing for Virginia and Aris Balagtas and JD. Thank you and keep safe po from Santa Rita, Minalin. Menibad siya po ini kang Verna Soriano at Cienza. May patmagrasang bengi po kaya kayo among Ronit, Brother Jeff. Dakal pong salamat kay nga lang samang pangadi para karinggang masakit lalong-lalo na karing pakamalan King Bie. Makalaod kaya kami. Salamat po among King Lagyo ng Jesus sa kumayam tamongan po.
Pakiabayula po ring hanggang OFW Magobra Pegatron Company King Taiwan. Sana po medina na lang kapaldanan at mayampat na yung COVID. Tamang. From Eddie Balagtas, good evening po among kawan, Brother Jeff. Salamat po king magrasyang pakayap. Hallelujah, Amen. Minibat po kang Virginia M. Ganya. Good evening po among at Brother Jeff. Pakiadyo ko po. King Healing Prayers you, King Lagyo ng Jesus. Good health po ka na ako at praying normal result. Iya po yung ultrasound ko at karing pamilya ko, King kapatid ko, Luz Gopez at Kang Gemma at Al Gopez. Dakal pong salamat, King Daily Prayers you. God bless po at keep safe po. From Vanji Salalila, praying for the complete healing of Celia Jacinto, Larcy Esguera, Andrea Garduce, Nieves Salalila, Rowena Ravago, June Fontanos, Maya Pabengi po kaya kayo. Minibad siya po ini kang Christine Nagit Panunsyo. Good evening po among kawad, Brother Jeff. Salamat po. Kiraing prayers yung pakaya po. Salamat po among at Brother Jeff. Imingat kayo po palagi. From Susana Manansala Manalang, good evening po among kawad, Brother Jeff. Mimingat kayo po palagi. God bless po. Minibad po kang Tita Julie Zapata. Good evening po among at Brother Jeff. King Lagyo ng Jesus. Pakiabayo po king prayer you. Din kapatid Kuya Belardo at Helen Tayag. Maging ligtas niya po yung pamagbiyahe na po abroad. Dakal pong salamat among. From Jensen Bonifacio, Maya Pabengi po among kawan, Brother Jeffrey M. Gomez. Kumusta na po? Thank God it's Friday. Good morning to everyone listening and watching with you from San Francisco, California. Thank you, Lord, for all our blessings. Dakal pong salamat among for your prayers and blessings for us offered in your daily masses, especially for the healing prayers in Jesus' name. As always, please add me together with my family to your prayers tonight to receive healing as well as for protection from any and all sickness and harm. King Lagyo ng Jesus. Amen. Karagdagan po kang Ate Nes Gomez Zablan at 3 puntos ng among kao. Mumuna misip tamot mamaralan baning solusyon tangalan. Wapin po among kalupa na po yung nanding abak po ne. Hindi kalupa. Hapin niyo. Ay, hapin niya. Okay. Number 2, sukatang magpakatatag banking biye. Number 3, pangatlo. Hindi maging panatag. Kaya mo. Maybe tinya. Pangatlo, number 3, kailangan tamong manalig, banking biye, maligalig. Healing prayers po for me and my mom, Erlinda Gomez, my brothers Archel Fuentes Gomez, Nisiyama Aurora Zablan, Cecilia Zablan, Emily Raquez Malyari, Nancy Pili, Val Cao Ingal, Evelyn Amorao Cao, Santino Tumambing at Susan Zablan David. Dakal pong salamat, tamang kareng panalangin niyo pong Mami Pakayap at asahan niyo po na abe ko po lagi kareng prayers me. Kabeda po ding pamilyami po. May papanganditaan po, may mingat po palagi. God bless kaya kayo po. Tamang. From Monica Pangilinan Canlas, good evening po among Ronin Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus. Please pray and bless my family, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Salamat po. Keep safe always. God bless po. Minipate po ini kang tuwason si may pat magrasang bengin Diyos. Ngan po kaya kayo among pakiabeya po prayers tatay ko, Donato Punong Bayan. Nakasalukuyan na po Ken ICU, Ken, California. Salamat, mimingat at may papangadi po. God bless you all watching from UAE, Dubai. Salamat po. Thank you po, mimingat. Salamat po. From Agnes Zablan, Maya Pabengi po kaya kayo, King Bright FM. Pasalamat kami pong maragul, King Healing Prayer you, among King anak ko, Carla Andrea. Menipat siya po ni kang Jean Soto Chan. May pabengi po among kao, Brother Jeff. Tanggap kaya po ulit grasyang pakayap. Pakiyabeyo kaya po pasibayo, King pangadiyo po para King lubos kung kapaldanan. Dakal pong salamat. God bless po. Pangadita ka, Jean Soto Chan. At sana itangadwan mo, may ka oras tamot hapon talan nyo ko. Rest assured na itangadwan tang grasyang pakayap mga tulid mo niya lubos sa kapaldanan kaya ka at king pamilya. Soto Chan family. From Normita Paguntalan David, may pabengi po among Ronnie Cao and Brother Jeff. Friday na naman po, tanggap tamo pong grasyang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Salamat po among King Pangadiyo. Ang po King Healing Graces siya po, pasibayo po, yabeyo ko po King Healing Graces siya po. Kambeda po ding pamilya ko, yabeya naman po Cherry Rose David, King grasyang pakayap po, para King complete recovery na po. Dakal pong salamat. Menibatan po ini kang Montart Lapus. May pabengi po among Ronnie, Brother Jeff. TGIF na naman po, midinan oras para makarandam kay LNJ.
Dakal pong salamat kaya kayo amang palagi yung pong kayabing pamilya. Mi karang prayers you, lalo na po yung asawa ko, Imon. From Erica Magpayo, good evening po, among Ron, among Kao, Brother Jeff, Berns na naman po, kaya kami panayan, subabayan pa si Bayo po, pakiabayo kami po, karin panalangin nyo, lalo na po Rudy Magpayo at Mercy Magpayo from Lord's Baptism Church or Parish, Pasig, Candaba, Pampanga, dakala pong salamat. Menibad po ni kang Regina Castro, magrasang bengi po, among Kao at Brother Jeff, bendisyonan nyo kayangan po, panyad kaya pong grasang pakaya pamong king panalangin niyo po may lagnat siya po yung mister ko, masakit siya po yung buntok na Nong Castro, sana po may plus nongan po yung panamdaman na po pati yung king pamilya mi kumayab din po yung panamdaman mi. God bless po, amen. From Mini Nugget Panunsyo, good evening po, among Kao, Brother Jeff, abaye po king healing prayer si Mako na sana may pakayop net maging okay po in kayang endoscopy at healing prayers din po king buong pamilya mi. Dakal pong salamat among Kao, karing prayers si po. Mimingat kayo po lagi. Many but King Christ the Divine Healer Parish, king Santa Lucia Resettlement, Magalang. Okay na. At karing pong sablang may kipagkwentuhan, kaniting kabingyan, at syutana naman po kening maulang dake na po ning kaya katang kwento na nung nuta mo abi-abing manalangin banadwan ingrasyang pakayap ning Diyos at ang timurin ka rin sablang kapag subukan nagkakatamong arapan mga intulid siya ng king lugod na't pakalo ng Diyos may pagkaluban ng tamong grasya man kanito malagwat lubos tamong mipaldan at kumayap kami rin kaya katang familia karing kaya katang pakamalan king biye. At wangis na ning kaya katamo pong gagamitan tala po ring tasesongs. Deti po mapansin po paulit-ulit la makuyad lang mo lyrics. Apili kaya po ining kantang magamit ngayon na ating pamagat Stay With Me. Uling in konteksto na po niting tasesong ay ni yapin ding ama nung pisyag na ning Gino king mula ning Getsemani karing kayang alagad inyawad ng stay with me, remain here with me, watch and pray. Nung iyak magkamali po ang konteksto na nining ading ama nung pisyag ng Jesus anyang adwana ka rin kayang alagad na abayanan de, manalangin la, balang manabo king tukso, banela masambut king kapag subukan. Nyama kanyang taya pong gamitan iting tasesong stay with me at makanyang nanumaning kapag subukang arapan tamo, akwa tayo ting arapan na takabyusan, sakit apanon namang physical, emotional, psychological, spiritual, ing malagwat lubos tamo naman sanang mipaldan at kumayap. Pakilapat namo po rin kaya katamong gamat, king kaya katang salo, o karing apektadong dake, ning kaya katang katawan, at karin paluba na sana ng Diyos, ing grasyang pakayap. Muntat magdaton ka rin apektadong dake, ning pamikakatawan, at ang ganak yung may wili pangatao, ban malagwat lubos tamo mipaldan kumayap, king nano pa mang panamdaman tamang sakit, physical, emotional, psychological, at spiritual. Ganakantala naman po at ipangadiring pamilya tamon pakamalan king biye. Kambera po ring papangadi kaya katamo ading hanggang manalbet makarandam ka niting programang King Lagyo ng Jesus. Watch and pray.
Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. Stay with me, remain here with me, watch and pray, watch and pray. O malugod at mayupayang Diyos, misan pang abe-abe, anting meto nga familia, anong waman, may kakandayo kami kaniting kawarasan, at yuman king pibale-bale, at yuman karing niyaliwang lugal, at yuman karing niyaliwang bansa. Misan may pangyarap kaya ka, kaya kaming daralan ng kapagsubukan, niyaliwang pamangailangan na sana, misan pang mipakibatan. Padon niyo, Diyos, yatset mo misan pa rin mahiyap at mayupaya mong gamat, paluban, kading pami kakatawan mi, at hanggang aking mabilog ming pangataw, ing grasya mong pakayap. Kaya ka, O Diyos, alang imposible, mahayap ka, mayupaya. Mangintulid siya ng king lugod mo't pakalulo, bisan may pang papagbanalan niting kaurasan, kaniting biyernes ning kabengyan, kaniting healing program, aking lagyo ng Jesus. Magiyang kasangkapan misan pa iting kaya kaming kwentuhan kaniting kabengyan, ba mong ipagkalub, ing grasya mong pakayap. Kaganakan mila ring masakit ang miyang buking pamilya mi, pati na ring masakit ang kamag-anak at kakaluguran. Ining metong adara kapatid ng imay dang waning Gina, David, akaniting mismong Aldo, magmasusiking kayang 72nd birthday, makalingad kaya ko, Diyos, ing kayang kabilyan, ing sakit ng panamdaman. Paluban mo sana king pamikakatawa, ing grasyang pakayap, anti na mong birthday gift kayo, ing malagwa, at lubos siyang mipaldan kumayap. Kamering balang metong ang ngini maniga po kaya ka, O Diyos, manyawad king grasya mong pakayap, pati na karimasakit, apakamalan, ang ngini gaganakan mi, at panyawad mo namang grasya. Karingega na gana, avid viewers, listeners, niting healing program aking lagyo ng Jesus. Kambering pamilya at pakamalan, biyaming grasya mong pakayap, O Diyos, dinan mo kaming malagwat lubos sa kapaldanan, pakayapan, banmili ng sapat a panawon, agam pa ng mitmong katapatan, din kaya kaming kanya-kanyang mission king biye. Pailalaminginin kapag nasan mi kimaya pong kabul ni O Diyos, bendisyonan mo kami, pakayapang lubos, dinan kapaldanan,
king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Labing adong Jesus. Jesus, 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 Jesus. Patuloy ng San Fernando, Panalangin mo kami. patuloy ng San Gabriel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno, Ipanalangin San mo Padre kami. Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Camillus de Lelis, Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. Birhening Fatima, Ipanalangin mo Virgen kami. del Carmen, Ipanalangin mo Virgen kami. Mater de la Rosa, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Pakaluluan mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus, Pakaluluan mo kami. o Pakayap ng Pusong Jesus, Pakaluluan mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. Kambedo o Diyos, ding kapatid may masakit, paunan ng COVID-19, mabilog ayato, at kanini mang bayong variant ng Omicron. Sana o Diyos, parati mo kaming ingatan, hindi siya aking kapahamakan at karokan. At pangadimi mo naman ng metong mapayapa, at sana makatutuan malinis ayalalan ang maganap king May 9, 2022. Manano na sanong o Diyos, yung kaburian mo yung midinan kaganapan. Miyaslagan kami ngan sana kaisipan at kapilubluban. Ban kanita, akwami lang dinan pami katagon, ketang mandato mi pagkalub, detang karapat dapat, amanungkulan ban kanita, mi pakayap kamit mi panwanan. King kaya kaming balin, karing kaya kaming distrito at mabilog alalawigan, kedi Kapampangan, at king mabilog abansang Pilipinas. Ibiya mong ini, O Diyos, king kaya kang grasyat, dinan mo kaming kapaldanan. Adon miti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi, kaya kayo, Kaya kan, kamotan. ating malugod at may payang Diyos, bendisyonan na kayo, pakayapang lubos dinan kapaldanan, kinaguning pamponing anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Amen. Bisan pang pasalamat kang Lisel, kining kwento king pamipakay pa din nakin para king kayang ima, Maria Lourdes Garung, at king kayang pangunakan, i-baby Natalie Hart Garung. Dakal salamat at sana makapagbalik kami king JNK Tapsilogan, Sitio Bahidbid, king Sepong Bulawon, Porac. At pagana ka po, kareti pong adwang dartang a Biyernes, May 6 and May 13, 2022, ban mamiyadalan po kining gagampanan na pong listening session, panimuna na po ning kaya katang pakamalang Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias D.D. Makwaya po dining adwang Biyernes tamong tutuki, May 6 and May 13, anyam bala mo mika season break, tamo ka nga ng Brother Charles. Kabinta kan tamikit, May 20. May 20. 12 episode. Mayapan tala pong pakiramdaman din kaya katamo pong magana pa listening session keniking radio ng kaya katang Arkidios. Ini naman po yung kaya kayo doon ng kaya katang Santo Papa Francisco nanting metong banal na kapulungan king pamaglakbe miyabi at mi papa ng tabi alang malalakwan alang makakalingwan. At pasalamat kumisan pa karining kaya karining Paris Synodality Team king parokya. Panimuna ng Sister Jane Manaloto, Sister Rosita Jane Manaloto, anting coordinator ng Paris Synodality Team ng San Matias Parish, at kay anting facilitator, Sister Agnes Passion Cordero, at anting documentor, Sister Phoebe Sichon Mendoza, at si Sister Irma Sawal Olalia, anting assistant secretary. Kaya bela naman din ng apat karing parish media ministers, Sister Erica Passion, Brother King Alden Carlos, Brother Christian Rick Real, at Brother Matt Gomez. Takala salamat tuling nabingi ko manabayanan kasi kitang
Anyang Miyerkules, abi-abi yang gawa itang Paris Synodality Team Report. At kay Bat, nanita, itang nabengi, misa ko moras, yung disnang kula, yarina la, linwal na kami mong mag-dinner. So, dakal salamat, maging mayan malagwaya, ing mission, gimpanan, ing 14 listening sessions, king parokyan sa Mas Apostol, uling ning paman ng tabeyo, ikayong bibilog king Paris Synodality Team. Brother Jeff po, tating kamburing. Wow, siyempre, salamat po karetang sinabi mo. Siyempre, bubiru-biruin ka, yung gewa, naging pananda na mo. Siyempre, kailangan yan, muitang oras, tunay-tan talagang, atin yan technical muna man, di ba, Nemo? Siyempre, salamat mo rin karetang maging participants. May mela naman kasing oras. Plus, detang inadwanan ng sawop, karetang alawang pigaso, santa kala salamat. Ilang behind the scene, detang kaya kayong sinopan. At dakala salamat kayong Banal Espiritu. Uling aranasan mi kayong Paris Synodality Team karetang 14 listening session plus itang reunion mi bala mo yung second round deepening session. Ating kaming paplano pero na kayo manaliwa at akakit ming mas maging meaningful mamiyalang mas malala makabalduan niya masala ming ikit itang paman ng tabi ng Banal Espiritu kitang grasyang pigkalab ng Diyos mas maging makabalduan itang mega na pa listening session king Synodality, king parokyan ng San Matias Apostol. Muli sabi na chuya. Kami gagana ka. Wow. At chukuana. Chewing Holy Spirit. Ita, penga din na pong among yung kikata. Kasi kay ba na ning mikita ka, may 2020 na. So, kita pin po sabi ng among kakadunan. Amis na kayo po kanya. Kami kaya amis yung kami. Amis tala din ang dwa kanini. Ang pwedeng ikayo po. Pangadi tayo po, pigunaman tayo po yung kakatamang pamamuntak May 9 kasi May 20 yun na kaya po akit. So, itapin po sana yung upaya na ng Diyos, yan po yung manantabi kakatamo, uling dinantala pong mandato. Hanapin po ding kandidatong loklok tamong hanapin po na, po biro-biro. Bagay, it's not a big joke na dinantalang mandato. May nibat po kaya katamo po. Muna kin Diyos, ang po kaya katamo dinantalang mandato. Para mag-govern kaya katamo. Sana detang miloklok. Pilinan tamo, paisip na ni nga pang ginong king may nibat king isip o king puso tamo na isulat talang masalese. At sana lang anapin namong alang kapamorayta na malalyari. Kasi nakasakit po ito na ang po itang king gapangan natin. Nayamong atin man pero sana sana po tetan talagang kay kasi po padse sabi dami padse ako personally among padse misali na kambala mo ananing kandidato minyambot salida na ka. Di ba? Ala na kang kailangan mag-complain kasi salida na ka. Something like that. Yung kapanulan ko pero sana 3 years kanya ning pagkatiwala tamo kayong local ne pero kayong national 6 years. 6 years. Wadat ang ating plataforma, kayong puso, ang pwedeng talagang very kaya po, very spiral ya po yung gagampanan daring manungkulan. Kaya po ako tutuman po ita. King pama nag-aral ko po king public ad talagang very start with us. We can affect change. Hanapin yung mindset tamo po ang po yung values tamong tutukiyan. The way we vote, it also reflects us. It reflects our values in life. Hanapin po. Keep on hammering, keep on pounding the wall. Hanapin. And eventually, it will have crack. Hanapin, and it will collapse. Just like the Berlin Wall in Germany. Hanapin po. Mag-nosebleed ko. Apin po ita. Very kaya po, very tutuita. Very malalam niya po pero tutuman po. Hanggang masakit siya po yung institutionally kay pero istela napin po. Sabay-sabay tayong tayo po akiting change nga niya napin king present tamo maybe pero in the future ding tutuking generation hanapin po. Kasi kaya keep on hammering, keep on pounding the wall and it will have a crack and eventually it will collapse hanapin po. Okay. Babi ako ni May Powers ka rin yung magpiesta akong chapels na King Moras is yung panimunan ng Nuestra Señor de la Paz y Benviaya Chapel Pastoral Council Brother Chito si Chon kin naman kasumangid is Sister Nel Agandas Giao panimunan yung Santa Clara Assisi Chapel Pastoral Council
Mors East and West kaya magpiasala May 7. 14 mo. Parokya. Kay ba't kaya pa mong 8? eight pa, sorry. I-grab tamo yung opportunity na din kaya katamong pakamalang ima, pagmasasyan tayo. Advanced Mother's Day po ka rin kaya sablang ima, lalo na po kaya kayong mothers, avid viewers and listeners ng KLNJ. At siyempre kayong May 14, pesta po king San Matias. Although siyempre po, na naman kalupan dati, pero abayan nyo kami po, babiya ko rin may oras, may mili kami kasingin natin kaming hermano mayor at hermano mayor, Mr. and Mrs. Lo. Ing hermano mayor, Mr. Romel Laranjo, ating kayang asawa, Mrs. Jane Canlas Laranjo, metong ka rin kaya katamong avid viewer ng KLNJ. May oras kami na rin kayabi officers and members ng Fiesta Committee 2022. Mananggayay ni ang kayang 60th founding anniversary ng parokya kayang July 20. Pero buri ko nang isad-sad hanggang September 15 uling second patronesya ing Virgen Mater Dolorosa. Da pabalo kayo this is Sir Jane ang po brother Romel Laranjo na bago na rin adwa mo para po na yung September 15, uling piyesta na naman ng second patroness ng Virgen Mater Dolorosa. Dakal salamat at tanggapan tamot bakalan po yung grasya ng Diyos, lalo na po kayong datang May 9. Misip tamo pong masalese at sana yung kaburihan ng Diyos, yung grasya ng Diyos, datang karapat dapat pong kandidato ilang kaya katamo. Iluklok din naman dato ban kanito. Tutong sumuyo kaya katamo at makanyang tamong may pakayap, may panuanan anting metong balayaning Diyos, karing kanya-kanya tamong balayan, karing kanya-kanya tamong king kayakatang probinsya, karing kanya-kanya tang distrito, at syempre, king mabilog tamong bansang Pilipinas. Pat kambeda ring OFWs, karing kapatid tamong manok nangan man karing aliwang dugal, ilaman makisa metong king pamagboto, agyang naaos na kanita kareta. Absentee voting. Sana, may payaboting grasya at minunanong may magboto. Sana, favorable ya ing maging resulta para king metong nga tao king metong nga partido no ne para kaya katamong nanting metong nga nanting metong nang balayan Diyos kaya mabilog ang bansang Pilipinas. Hanapin na mo, sama-sama tayong aangat, ganun din sama-sama tayong lulubog, hanapin. Kung mali. Kung mali. Kung mali, hanapin. Anyway, God bless us all po. Milabas na naman po yung oras ng kakatamang kwentuhan kaniting kabengyan. Kaniting 11 episode ng KLNJ 7 season. Daratan man ng kapagsubukan, tamo sana kakalingwan tayong manalangin ating Diyos, tamong awsan, siguradong nga nakatamong paimburisan. Makibad siya ka rin kaya duwan ng tamod pamangailangan. Ako po Brother Jeffrey M. Gomez, ang kaya kayong kakaluguran kani KLNJ. Mamuna kepot pa, salamat kaya kayo. At ako naman po yamong Ronnie David Kawing Kura para kuning parokya ng San Matias Apostol, King San Matias Santo Tomas Pampanga, at ing kakaluguran yung manalangin para kaya kayong masakit amaniga pong kamtanyo yung malagong kapaldanan, bana kong lubos pa kayapan ng Diyos, kapamilataning kaya katamong healing program, making lagyo ng Yesus, may kitapong pasibayo, may pagkwentuhan, kay ba't na po ning adong biyernes mag-listening session yung kakatang Arsobispo Yapong Dong kay May 20. At makanyan tayo pong bakalan ng metong masanting ng paganakaning kay katamong programa kay lagyo ng Yesus kaniting kabengyan king oras ning kapagsubukan o na namang pamangailangan king biye ting kapagsubukan nyapin ing Diyos yang ganakan. Abayin nyo kami pong pasibayo king tutuking episode kay May 20. Good night kaya kung kakaluguran mi. God bless po kaya kongan. God bless po. Lakal pong salamat. Salamat. Saring lungkot niya grasya at wantang alang patugon kinagyo ng Jesus mi paldan